You're listening to official podcast of Club Melayu. Kau biar betul kau tahu apa nak buat ni. One last title in his grasp. Can you believe this in Boston? Thank you so much, Boston, because of you. Tonight, the champ is here! This year we applied the phrase the never seen 17. And now, how about one for the road? The last time is now, just came with a last call. Hey guys, welcome back to the Club Melayu podcast. Oh, aku hari ni betul-betul happy guys, betul-betul happy. Kenapa aku happy? Sebab korang just tengok video tu lah. Video yang aku happy sebab dia. Kalau korang tak tahu, dia ada menang satu title ni yang dia tak pernah menang sepanjang career dia. Dia finally menang. And dia tinggal lagi 3 date saja nak habiskan dia punya WWE career. Gerik duk. Memang gerik. And aku nak spend a bit of time to pay homage. Sama lah. To pay tribute to him. Sebab dia memang the GOAT. Bukan GOAT yang meh, bukan tu. The greatest of all time. Not just orang cakap, orang lain pun cakap, orang kampung pun cakap, orang belakang pun cakap, orang depan pun cakap, orang bawah pun cakap. So hari ni, actually aku tengah tengok dia punya Raw tu, cerita Raw, episode WWE Raw tadi pagi kat kerja. Aku tengah senyum hujung ke hujung sebab ini memang childhood aku lah. Ini childhood hero aku. Aku dari primary school aku tengok dia sampai sekarang dah berapa belasan tahun. And aku rasa macam sedih sebab bila dia announce the retirement last year, dia kata dia ada setahun je dia nak buat. And tahun ni memang girik. Sebab apa? Dia menang title nombor 17. Korang mesti tahu siapa Ric Flair kan. Dia paling banyak sebelum ni, dia paling banyak 16 title yang dia menang kat WWE. Sekarang John Cena atas seorang aja, bukan The Rock bukan Stone Cold tapi John Cena nombor 17 ke atas seorang. The most title wins, the most WWE World title win. Sebab kenapa dia nak retire? Sebab dia dah kata dia dah tak kuat, dia rasa dia dah slow, and the new generation pun is much faster and stronger and more agile sebab sekarang more high flyer lah, macam Rey Mysterio punya time lah. More to that, and dia dah tak boleh keep up, and then dia kata he's focusing more on his movies lah. So ni buat aku happy. Sebab kenapa? Dia menang another title sebelum dia retire officially on the 13 December, this coming December, which is his last match. Next week on Raw dia ada lagi 1 minggu. That will be his last appearance on Raw. And after that dia tinggal 2 appearance, and that is the last 2 appearance
of his career in WWE. Lepas ni dia akan fokus on his movie lah. Sedih dengan happy. Sedih sebab lepas ni dah tak nampak dia kat WWE lagi. Dia dah tak buat wrestling lagi. Happy sebab selfishly dia menang title yang kita tak pernah nampak dia menang. And masa WrestleMania, like a few months back, before WrestleMania guys, dia turn heel. Apa maksudnya turn heel? Dia jadi orang jahat dalam wrestling term. Dia dah, image dia sebagai wrestler lepas dia dah popular, memang dia baik je image dia, macam good guy, tak pernah cheat, tak pernah apa, tapi ada aggressiveness lah. The one good thing about dia is dia punya speech, dia punya, bila dia berbual dengan opponent dia boleh burn opponent tu habis-habis. That's one good thing about him, is on the mic, on his day, dia boleh rabak-rabakkan orang tu, macam burnkan orang tu habis-habis. And right now, when he turn heel masa Elimination Chamber, it's the one live event sebelum WrestleMania. Dia, The Rock dengan Travis Scott dengan Cody Rhodes sama kat situ. Kita tak sangka yang sepatutnya Cody Rhodes, yang The Rock minta Cody Rhodes ni, yang at that time is the title holder. The Rock minta dia punya soul, dia punya soul lah. But Cody Rhodes kata no, dia tak nak, because he's technically a good guy. So dia tak nak. End up dia peluk John Cena, and then John Cena pula tendang dia and do a bad, basically when dia tendang tu is a heel move lah. So he's betraying a good guy, and then The Rock signal dia punya cutthroatnya signal. So cutthroat dia signal, pump, John Cena terus muka lain dia tendang Cody Rhodes. Lepas tu from there internet explode, viral lah mampus. John Cena turn heel. And masa tu aku happy gila sebab aku tak pernah nampak pun John Cena turn heel. And this is the first, could be the only last, yang dia before dia retire, that our fantasy is fulfilled. So dia turn heel, and then dia ada build up before WrestleMania about 2 to 3 weeks. So dia jadi jahat lah. Bila time dia jadi jahat, memang memang hot gila. Semua orang boo dia. But at the same time, orang tahu lagi few months, so orang ada cheer dia as a bad guy. But as a bad guy, ultimately your goal is to make the fans hate you, and make the good guys make the fans cheer for the good guys. That's the bad guy role lah. But in this case, since John Cena kan nak retire, he will be in a special place where even though dia buat tai pun, dia tendang orang ke, dia pakai belt, dia lempar kat muka orang tu ke, orang tetap cheer dia. Sebab every time dia pergi kat town orang kan, dia hometown or maybe dia city, example Perth ke Brussels, recently dia pun pergi dekat US ni semua. Every time dia pergi ke town orang, they will cheer him when he was a bad guy. So he won the title at WrestleMania, and he wins the number 17, the most world title holder in WWE. When dia menang, he basically becomes the top, and officially, technically orang dah panggil dia the GOAT, the greatest of all time. And dia ada aura dia baik. Aura dia is that ring announcer just tukar nama dia to the greatest of all time. They introduce her differently, and you know lah, korang should understand when someone has an aura. When dia datang aja, dia punya vibe dia macam superstar level, you know, those box expression level macam The Rock ni semua. So that's why I love him, because dia memang ada aura dari dulu.
So when dia the next pay-per-view, the next live event, dia panggil SummerSlam, dia kalah tu again yang dia menang Cody Rhodes. Memang satu hari dia akan jatuhkan belt tu juga, because dia akan kalah, because he won't retain it forever lah. Dia takkan retain sampai dia retire. No, that's not the way lah. In storytelling wise, I can see that it's not feasible for him to do that. But before he lose the title to the same guy at WrestleMania, Cody Rhodes, dia jadi baik. Dia dah tukar jadi baik. So from that moment tu around June lah, tak salah, June or July. So from there orang dah makin banyak, dah makin cheer dia all the way. And from throughout the last few months, orang dah memang cheer, but then it's getting louder and louder. Especially recently, today, dia menang this satu title yang dia tak pernah menang. And he wins at his own hometown dekat Boston. Semua orang erupt. Macam bila orang score bola kan, score goal dalam bola sepak last minute ya, nanti fans nanti kena macam gol, macam all out kan, all out pekik punya. Macam gitu lah dia bila dia menang. That's how reality hits you lah, when benda ni macam we are watching history lah. Like Grand Slam champion and the most championship that he won, and lepas ni no more, dia dah retire. So it's one of the history that I think one of the superstar, one of the guys that I think we can never see again lah. He's actually 49, almost 50 years old, and he will retire quite early lah. Yeah, so after this, I think there's only one and only John Cena, and there's no one else like him. And aku pun tak rasa aku tengok WWE lagi lepas ni. Aku tengok just because of him selama ni. So this first few minutes of this podcast, aku pay tribute to him, the GOAT. Sekarang ni kita berbual pasal satu benda yang paling seram dalam Malaysia's history. Kebanyakan orang dah banyak dengar ni, tapi hari ni kita buka topik ni untuk share dan kongsi cerita-cerita yang seram di Malaysia. Namanya Karak Highway. Karak Highway ni actually dia in between Pahang dan KL. Kalau siapa nak pergi Genting Island, most likely korang akan pass by, ataupun towards Pahang lah, more towards Pahang. Dia paling panjang dia, highway ni panjang dia is 60 km, and dikemarkan oleh orang Malaysia yang paling seram dalam history dorang. So cerita ni is famously known for the incident back in 1990. Dia ada banyak accident. So accident ni involve 12 vehicles, 12 kenderaan, satu bas, satu lori, satu truk, 2 taksi dengan 6 kereta. Dan korang dapat tahu berapa banyak tak yang hilang nyawanya. 17 nyawa hilang dalam aksiden ni. Polis sana explain yang ni yang paling seram sejak 1970. Ni paling seram yang aksiden. So I was trying to
do a research about this accident whereby diorang tak ada sangat banyak info because cerita dah lama. But this is also famously known for kereta kuning Volkswagen. So before that, there ada accident like I say yang banyak orang, yang 17 orang meninggal. Lepas ni pun ada cerita lagi. Volkswagen yang kuning, dia macam Beetle atau orang panggil Phantom. So bila korang drive ni, kereta dia will appear out of nowhere, orang kata. So korang imagine, korang tengah drive without knowing kalau let's say korang foreigner, korang tak tahu ataupun kita just drive happily malam-malam, trying for joyride gitu. Ni korang imagine, out of nowhere, belakang korang ada kereta kuning. And korang dapat tahu yang ni macam korang dapat rasa macam korang pernah dengar cerita ni. And then korang tak bawa laju, maybe korang bawa, imagine lah 80 km per hour. And then kereta ni dia ikut around 70, which is dekat sama speed. So normally drivers, bayangkan kalau dekat belakang dia ikut, apa korang buat? Some cases ada cerita yang dia bawa kereta sampai daerah tunnel ni ataupun daerah kayak Karak highway ni, dia nampak yellow Volkswagen ni kat depan. So that's where korang ada decision to actually nak overtake ke nak just slow down. Siapa yang nak overtake tu ada likelihood ada problem. Kenapa? But siapa yang bawa pelan, tak overtake, korang just play safe kan, ada chance that kereta ni, korang bayangkan kereta ni will appear again tau. Walaupun let's say dia bawa laju imagine dia bawa laju ke depan, and then korang bawa slow kan, dia dah hilang. And then some cases where orang cakap kereta ni akan ke belakang kau lagi. Yelah, imagine kalau kau drive, bila aku cerita ni aku meremang. Serius. Bayangkan kalau korang jalan korang pernah dengar pasal ni tapi korang tak sure. Tapi korang drive, end up korang nampak ni yellow vehicle. And then it's Volkswagen, macam cakap Phantom atau it's a Phantom yellow Volkswagen. And then korang nampak, korang pun macam shock, macam ni macam pernah dengar. Tapi korang not sure. Tak apa, dekat belakang, no worries kan, korang bawa laju. Kali korang bawa laju, end up ada kereta ni lagi. Apa korang buat? Ataupun kita switch the story, ataupun korang tengah bawa slow, and ni kau nampak kereta ni kat depan, kau nak overtake. Bila kau tengah overtake, ada story yang orang tengah tengok dia punya driver passenger seat ni semua. Kau rasa dia nampak apa? Tak nampak apa-apa. So bayangkan bila kau nak try to overtake, kau tak nampak apa-apa. Apa korang rasa dalam hati korang? And try to imagine kalau korang 4 orang dalam vehicle, korang 5 seating kereta, 4 orang dalam vehicle. Fine, kalau 4 orang aku rasa okay sikit sebab every seat
occupied kan. Every seat ada orang yang duduk. Bayangkan kalau kau 2 orang atau 1 orang dalam 5 seater. Meremang. Legit meremang. Kalau kau dalam situation tu, kau face this type of situation whereby it's almost 12 midnight and kau bawa macam gini. Good luck guys. Good luck betul. Because pasal kalau itu aku tak tahu. Legit aku nak buat apa pun aku tak tahu. Bayangkan lah, kau ni stuck in the loop. Kau dah bawa laju, kau dah overtake dia, dia dah tak ada. Tapi depan tu ada dia lagi. Kau pun hairan, mana ada kemungkinan ada 2-3 kereta sama yang sama macam Yellow Phantom ni. So sampai sekarang orang pun ada cases macam gini. There's a movie dan orang buat pasal case pasal ni. And dah kereta tu tak apa. There's another story pasal ni, Karak Highway ni. Sekarang orang Malaysia pernah cakap ataupun pernah bilang bila dekat dengan jam 12 saja, dekat dengan midnight timing, orang nampak budak dalam baju sekolah tengah loiter around. Bermakna dia tengah jalan-jalan dekat highway tu. Especially time nak dekat 12 malam. So bayangkan, kalau korang tak jumpa ni Yellow Phantom Volkswagen, dugaan korang berat, betul-betul tak nasib kau jumpa ni budak yang pakai baju sekolah ni. And not only that, ada case where budak ni hilang dengan mak dia, meninggal. Kita pun boleh cakap pasal Genting Island, tapi that's another story for another day. Because aku pernah sekali pergi Genting Island. Aku masih ingat pokok besar ni. Seram, opposite of our hotel. And time tu Genting Island tengah power dia tak stable. So bila kita check in je, power dah meletup. So bayangkan bila kita tengah tidur, aku tengah facing tingkap, power dia meletup guys. Boom, meletup. Tapi apa yang aku tengok is, pemandangan aku, mata aku tengah tengok is, bila power dia meletup, pokok besar. Pokok besar ni bukan macam pokok besar mana tau. Dia macam something different about this. Boleh nampak lah. Certain things yang kau boleh rasa yang ada macam cerita diorang tunjuk kau kan. Dalam cerita movie, seram-seram ni semua dia akan tunjuk kau exactly apa yang seram, apa yang tak seram. Obviously kalau dia akan tunjuk ni pokok lama, ada benda lah. Mungkin ada benda, ada story. That's what I felt. Yang time tu aku masih kecil. Dan sampai sekarang aku tak tahu. Aku dah lama tak pergi sana. Tapi aku rasa there's a case there kat pokok besar ni. Mungkin siapa tahu besar pokok besar ni, mungkin boleh cakap, boleh komen. So balikkan cerita dalam Karak Highway ni. Kalau aku, sudahlah, aku won't take the risk. Aku won't go through this. Kalau dah malam, sudahlah. Jangan pass by tempat-tempat yang kau rasa tak worth it to take. Just do your research. Don't just go somewhere blindly. But of course, sometimes kadang-kadang kita pun just go lah, tak bakal kan. But kalau kita datang dengan kosong-kosong, memang susah orang cakap. Kita kena tahu at least sedikit, sebanyak pun.
Because aku tahu highway dalam Malaysia ni next level. Ada kisah pasal Kedai Saru. Kedai Saru punya yang bridge yang besar tu kan, yang dah buat tu. Tak lama jugalah dia buat kan. Korang boleh share dengan aku apa yang korang rasa yang paling terseram. Share dengan aku cerita apa yang korang rasa yang korang dah lalui sebagai individual ataupun korang dah pernah rasa dengan group kawan korang atau family. I think interesting cerita-cerita gini, cerita seram ni is that some things yang kita akan patah balik dan revisit the past. Maksud aku, kau akan tengok sejarah lama dia. There's old cases, cerita-cerita lama yang kita tak tahu, and orang tu akan experience it, akan mengalami apa yang seram. It doesn't mean that apa yang kita mengalami is going to have a ending macam cerita yang ada baik. Kadang-kadang cerita tu tak habis. Kau akan lalui, kau rasa macam pelik. Tapi bila dia pelik tu kan, kau akan tertanya diri kau macam aku nampak ni ke, aku nampak tu ke, aku rasa betul ke, aku ngantuk ke. Ataupun yang ada memang straightforward dapat nampak ataupun rasa. And the best is some people, ada orang record lagi video. So pada aku ada juga cerita-cerita seram. Tapi so far ada juga cerita dalam Malam Seram KC. Dia pun berbual pasal Karak Highway ni. Tak pernah aku pun, the timing now is about 11 PM. Aku tengah record ni timing. Aku sendiri meremang bila berbual. Not bad. Cerita seram ni is also a good thing to ceritakan korang untuk dengar. But on the other hand, bila aku tengah berbual ni pun tengah seram, you know. Aku pun rasa. So bayangkan siapa yang buat podcast dalam gelap-gelap ataupun orang tengah explore kat luar. Diorang duduk satu tempat seorang solo I'm not talking about cameraman ke orang sound datang ke together. Imagine dia solo, dia bacakan kat bus stop. Seram, imagine. And dia bacakan cerita-cerita ni semua kat korang. Kalau aku sekarang rasa menang apa lagi kat sana, apa yang orang tu akan rasa. So itu cerita hari ni. Aku harap korang terhibur dengan apa yang aku share. Cerita pasal Karak Highway. Kalau korang ada cerita yang best macam gini, macam kita seram ke, ataupun cerita lakar ke, cerita apa-apalah korang nak share dengan aku. Jom kita buka tu topik dan kita share, ramai-ramai dengar. Email aku, jangan lupa email aku kalau korang ada story. SG Club lagi, ya Allah. clubmelayupodcast@gmail.com. Jangan follow aku punya YouTube. Subscribe and korang boleh korang share lah, and like the video as well. Korang share among your families kalau korang suka konten ni. And siapa dengar kat Spotify ke YouTube, korang just masuk in between lah. Kau boleh support lah korang untuk Spotify. Korang just like and also follow me lah. Kalau boleh korang on notifications so that any new episode ni kita keluarkan, korang boleh dengar on the spot lah. So that's it for today. I'll see you on the next episode, and thanks for listening. Ciao.